Men keçeden beri ayıl başının hukuklarını okutam da ki siz var joqsiz to'xtatgan haqqınız var ekan da. Biroq to'xtatmaysiz. Tuni kelib o'lchab berasiz. Tuni kelib asfalt bosasiz. Men qanchalar aytdim, asfaltni kunduzi bosish kerak. Yo'q, asfalt ham bo'g'in chiqarib ketishdi bunaki. Aytgandan tili jomon, olmaz aytganda. O'sha yerda jaxshina qilib bermaychi, kim sotib olgan, faloncha sotib olgan. Adam juda kurs delaman balam. Men de aytaman, o'sha yerda sotildi deb o'g'amin. O'sha yer действительно ayol hukumatni bo'lsa, desat qurib bersin olmaz. Aytdilar degan bu yigitga aytdim. Anan bu 50 yosh bo'yicha 50 yoshidan men o tüssün, qo'y men tarınçımın betini aytaman. Tazalash kerak. Bizga tegizlab beringizlar. Ne biz istant deyli, ne söyleyversinglar jigitlar, istant deyli, söyleyip jürevereylik. Ya hozir stadionda da qapta o'tib ketibsizlar. Suylagandalar qo'l suylab turib, anan keyin attaq ketib qoladigan bo'lgansiz. Hozir stadionda aravaga podarka qilgan bergan. Uni zairaga tasdiqlab bergan. Dokumenti bardi, qizil kitob bo'lsa, bardi bor. Syomkasi bor. Qanday buni buzib qo'yadi? Hozir buzilibdi da, buzilib elektr sotibdi, 40 sotib qilib qo'ydasizlar hozir. Bu da hozir bardig'ini qo'li bor da bu da hozir. Turib, siz kursdela bo'lmasangiz, sizning atrofingizda turganlarning bari kurselasiz. Hozir aytdik-ku. Buni hozir chekni aytaman. So'zingizni bildim. Hozir to'raga jang bo'lib qoldi. Chekki sotilgan, chek beriladi degandan beri qancha deputat bor aylik kengashda. Tuni bilan uylarni bosib ketdi. Chek olg'lar, mancha bergilar. Ikkita beramiz, uchta beramiz. O'shani kontrolga olib qo'ying. Siz hozir to'raga bo'ldi deb o'taman hozircha. O'shalarni kontrolga oling birimda. Mayli, shu Zaynab bitsa boshlayman ukan. Hozir chek, deputatlardan oshmay qoldi chek hozircha. Bunda so'rab kelganlar borlig'i. Bizda ham chek yo'q hozir. To'g'ri, aqchaga sotib oldi. Aqchaga sotilib ketdi hozir. Men lishni o'zim qancha yo'l ko'rdim, uyga kelib chek olg'lar deganda. Men o'zim kirlagatayapti, vaqir muqroqanim. Men shuni beraman, menga chek berdi. Ne deputatlar yashaydi. Sen kimsin dedim. Mana shaka, mana siz hozir men oyilboshi bo'lim degan to'xtab tur. To'raja. O'sha yerdek ekan. To'raja turib turinglar. Men hozir oyilboshi bo'lim degan manayimdagi yo'qda. Bir narsaga kelsang, shunday suyunib kelish kerak-da. Men 3 kundan beri yoshlar qo'lda, Alloh rozi bo'lsin. Men bir tiyinchalik nemam yo'qda bu yergacha oyilboshliqgacha. Yelaniyam ham yo'q o'zicha. Просто ishtayin deb harakat qilayin desang, bor boqabat bo'lganda, unda kuniga aytganda-chi. Sen Bozorboy, sen to'g'ri qo'lda o'tasizmi ekan? Men sendan hech nima emasman. Postoyanno qo'ldab kelgansan. Ne ayılbaşlı 20 yıl bo'lish kerakdi. Ya ayılbaşlı 10 yil bo'lish kerakdi. Ya ishta albatingni bo'shat. Ne deputatlar постоянный deputat bo'lish kerakdi. Ayting, shuncha el qarab turadi. Kim aqcha ko'targan bizni kartamizga Rossiyadan? Bunda qarash kerak-da. Bozorboy sen ham oyoqdagi bolalar, oyoqdagi sening pog'onamdan bizning pog'onamiz o'ta biyiq. Sen Aytgilari kim nima desa aytsinlar, hozir bunday to'p. aytgiladi o'shani bor. Yerda buni sotilib ketgan yerda masalasi bo'ladi. Stadionda buni sotilib ketgan masalasi. Bu yoqqa aytib o'tadi, Murat aka aytgani, bu yerdan Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле 2 дуалдын ортосунда үндө өткөрбөүчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун котлован салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Садик курулганга каршы эмессиңер деді. Ошону колдоп берип койгула, садик курулсун мээрге депчи. Ошол. Бала бакча бардык мамлекеттин эсебинен ошол жерде эмгек жамаат түзүлөт. Ол жерде кеминде 16-дан 20-га чейин адам иштейт. Ошонун жетекчиси болот. Ошо бардык электронный азыр. Силер балаңар уже бүткөндөн каттайсыңар. Азыркы күндө кече жак аткарбаганыңызга мен кечеден бери ойлонуп атам да. Неге Мамаш ака ушуларды токтотпойт дейм да. Siz tünü gelip çek verip getirdi odasına hazır. Siz tünü verip çek verip adamsınız siz. Ayıldın cüzüsüz siz bunda. Ayıldın avtoriteti siz bunda etkende. Şu bir yaşlarımızga, ar жаққа салпақта, ar kimnin kolunda trenirovka kılbastan, özümüzün ayılımızga bir жақсы iş-çara olup kalsın deyip, жақсы niyetmen, ақ niyetli başlagamda tuğanlar. Başladık.
Баштагандан кийин ар кыл адамда финансовый кыйынчылыктар болот экен. Бул эми 5 кол барабар эмес экен да, турмуш аркылуу болот экен. Анан кийин өзүмчө колуман келишинче куруп баштадым. Дагычы эже. Ооба. Мына Мамашаров ака курста, Махамеджан ака курста, бул жерде мында Акбардамов, Алмаз акалар баары курста. Сен укам онда Россияда элең. Сенде айып жок, мен сени айыптайм. Сен уккан нерсең боюнча азыр мен жөнүндө чечим чыгарып атасың да. Анан бу жерде арабызда анан кийин эмне болду? Oradan keyin haligi o'zingdan chiqqan, o'zakdan chiqqan o'rt jamon, o'zingdan chiqqan jat jamon deb qo'yadi yigitlar. Men aq niyatda boshlagan narsani o'rtadan anan olis yoqdan, oyoq bu yoqdan ag'ayni uyushtirganlar keldi dag'i. Mening arqaman tom pichib, meni bu yerda jamonatni qilib maqsadida, men mana shuncha tartib otasizlar yaxshi. Jamonatni qilib maqsadida anan ortimdan tom pichidagi. Yoshlarda shunchalik yoshlarda men zar qaqshab o'tib ketdim balдар. O'shanda buni Ali bor bilasizlar. Chiqib suylagilar. Elementarni terakni tilgani kelmay qo'yishdi. Olmasmi? U olkam. Kelbeyt. Munavi bola qana men zalqar ukam. Ushu bola chiqdi. Shu bolaga men rozim. Biroq chiqdi shu bola. Chiqdi-da, chiqqanga rozi bo'ldim. Dag'i 2-3 bola oldi men aqtarimni. O'shanda men shunchalik ichimdan xafa bo'ldim ukam. Shunchalik oldiga bo'lib, sizlarga oqsoqol bo'lib, ag'al bo'lib, qo'limdan kelgan yordamimni qilib kelayin desam, shunda oq niyatimni oyoqdagi bir narsalar bilan buzdi. Murat aka o'qib oling. Buzdu dag'i balдар düşerga yaqinlatmay qo'ydi arabadan chiqqan balдар. Yaqinlatmay qo'ydi düşerga. Anan onu dag'i jo'n qo'ymasdan hech kim olmoq aytib bersa, seni buna bunday dedi, buna. Anan o'shadan qilgandan keyin men shuncha xafa bo'ldim dag'i, tinikasi to'langan bo'ydan qolib ketdim Murat aka. Sen jo'qsan. Zamrak Bu yerdachi? O'tsangiz men darsiga o'tmaysiz. Zamrak aka. Hozir Bozorboy sen o'zingchi chiroyli suylab qo'yding-da. Men o'sha yerga stadion solib beraman dedim ele. Sen bunday so'zlarga shunday ko'tingni chiqib turganlar bor, sosta turganlar borga tayyor bo'lib turib. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизге чек арадан чыгып кирүү зарылчылыгы болсо, 10 жылдык тажрыйбасы бар айдоочу Данияр мырзаны сунуштайбыз. Акыркы үлгүдөгү бардык шарты бар заманба унаалар менен сизге кызмат кылууга даяр. Сапарда көздөгөн жерге аман соо жетүү үчүн айдоочунун тажрыйбалуу жана ишенимдүү болуусу чоң мааниге ээ. Мындан улам көп жылдык тажрыйбасы бар Данияр мырза сиздин ишеничиңизди актайт деп ишендире алабыз. Андыктан сапаттуу тейлөө, ишенимдүү айдоочу керек болсо, эч тартынбай төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. +7 926 692 9013 +8 909 649 9013. Сизди чек арадан аман эсен чыгарып киргизүү биздин милдет. Kurup berem dedin de bunu. Sen oşa sözünü takense aparıp adın dağı, hazır yemin ayaktaki medrese, şek, tek. Salbı? Hazır Bozorboy, sen hazır Ayşin'e men Ayştamıçı barda hurmatla. Seni dağı sıymak silah. Sen prosto özünün sözünü takense jetkip uğup durayla. Hazır yemin. Bozorboyga suylab olsin. Uğaylı. Bir adam söylep tutasın. Söylesin, men ham söyledim hazır. Söylөгөндө чыгар сүйлөп атасың. Ne bu süreçlerine? İlaç süreyin bak. Siyinizi bilseniz sizin ki. Ben sizi silip atamam. Siyinizi bilip uğurtur. Ben sizi uğurturdum ya onun için. Anam ne ortadan biri bu ötüdü? Sen hazır içinde şuraya. Siyinizi bilip durmayız bak. Hazır yemin medrese bir. Sizi silip atın. Biz de sizi yaşayız bir yerde. Biz de yaşayız bir yerde. O kimi kesin yaşayız? 4 adamdı bir kim gelmez. Onları veriyor. Sina şahla kadar amcalı etmez. Kim arkama çıksa açı. Sina şahla da otur. Şimdi açı olasın da. Sina şahla da otur bakalım mesela. Politikaga aldır bağla. Murat aka. Aşık Aslanmay meseleni. Aşık. Onu mesele. Aslanmay meseleni çeçeyle. Өзү курулушту жасаган жигит азыр мына берип жаткан интервью Базарбай деп ошол толук кандуу жооп береттир кайсы эмненин негизинде баштаган. Мен по факту алсам жер ошол кезде кандай болчу? Жер бул Кимдин муниципалдык менчикке быйыл каттадык жердичи. ага чейин кандай болгон? Катталган эмес жөн бесхоздун жери болду. Лесхоздун жери болгон. Бесхоздунчу. Бесхоздун? Бесхозяйственный. Эмне максатта байланып келгендин? Бул жерде көрүп турасыздар мында вороталар турган, бул жерде спорт футбол ойношкон. Бирок эми азыркы акыбалды эле көрүп атасыңар, эми азыр спорт зал болсун дейт, бул жерде кыш куюп эле 4-5 адам эле тиричилик кылышат негизинде. Мен эми быйылкы жылда көзгөн
көргөн көзүмдөн айтып атамын да. По фактычы. Азыр эсинен сураганда азыр 1 саат болуп калды. Эми ошо таки мүлктүн ээси ошол киши, жердин ээси биз, айыл өкмөт, муниципалдык менчик. Мүлктүн ээсин айтсам, мүлктүн ээси мен спортзал деп баштаган элем деди. Кийин биздин жаштар жакшы колдобой калгандан мен көңүлүм калып, сууп калып, мен бул курулушту таштап койдум деди. Андан кийин ушул жерде аялдар кайрылып мага аял кишилер окуй турган медресе, иман жолуна медресе ачып беришке жардам бериңиз дегенде, мен ошол медресеге берем деди. Биз айыл өкмөт өзү тарабынан ушул курулушка 4 сотик жерди выделять этебиз. Өз баланстан. Тиги Базарбай мүлктүн ээси менен ал бизге прием передачага өзү мүлкүн өткөзүп берет. Дальше эгер бул өзү куруп берсе куруп берет, болбосо биз өзү достроить этип буну Жөн эле өткөрүп береби же бесплатно өткөзүп берет. Ал жөн эле безвозмездно өткөзүп берет, как меценат катары. Калган аянтка бала бакча калган аянт ошондо бала бакчанын аянты 39 сотик болуп калат. 39 сотик. Толук аты жөнүңүздү кайра айтып коесузбу? Кыргызбаев Мурат Кыргызбаевич. Кызматыңыз? Сабай өкмөтүнүн башчысы. Рахмат.